이것을 느꼈습니다. анан канча мисалы жана айтты го биздин прихожандар жөн эле рядовой келип аткан жыйындын мүчөлөрүнөн мен талап кылам, что алар канча жашка чыкса ошончо жыл библия окуш керек. 또 하나는 이제 우리 뭐 이렇게 청년애들 있는데 네 나이가 몇 살이면은 그 나이만큼 성경 읽어라. 이게 굉장히 또 도전이 됐습니다. Мен мурда ошол балдарым төрөгөнгө чейин мен жыл сайын сөзсүз жок дегенде бир жолу библияны окуп чыкчумун. 우리 그 아들 둘 낳기 전에는 뭐 어떤 일이 있어도 최소한 1년에 한 번 읽었는데 애 낳고 나서 그렇게 못했습니다. Бирок ошол балдар төрөлгөндөн кийин баягы кызмат анан кийин башка болгончу библияны мындай азыраак окугам да. 애들도 키워야 되고 또 교인도 돌봐야 되고 이리저리 일이 많아가지고 성경 읽기를 소홀히 했습니다. Азыркы учурда мен ошо кайрадан ошол окуп атам, азыр жаштар менен чогуу ошол жумасына ошол бир китепти окуйбуз деп ошентип окуп атабыз. ошондон сырткары алардан дагы көбүрөөк баары өзүм окушум келет. 지금도 이제 우리 청년들하고 일주일에 성경책 하나씩 읽고 있는데 이제 그뿐만 아니라 이제는 전체적으로 이제 더 많이 성경 읽는 그런 것을 이제 후에 또 하길 원합니다. Анан Сперженин айткан цитатасын ошол мага жакты. Спержен айтты го жанагы эгерде жылдыздын жарыгына ыраазычылык айтсаң, анда айдын жарыгын чалып атасың. Эгер айдын жарыгы үчүн ыраазычылык айтсаң, анда күндүн жарыгын чалып. 스펄전 목사님 한 그 얘기, 네가 별빛에 감사하면은 달빛을 주시고, 달빛에 감사하면 햇빛을 주시고, 햇빛에 감사하면 하나님의 빛을 주신다는 그 말씀 굉장히 받았습니다. 그래서 말할 때도 감사하는 말을 많이 하겠습니다. анан ошол сага берилген акча бул үрөн. 그리고 너한테 주신 그 돈, 하나님의 이 선물은 이건 그냥 돈이 아니라 이거는 식물하고 주신 씨라는 거. ошондуктан ошол өзүм дагы анан кийин ошол биздин жыйындагы дагы биз жардам берип миссионерлер кызмат кылып атабыз, бирок дагы көбүрөөк жыл сайын дагы башка миссионерлер дагы көбүрөөк кызмат кылган. 그래서 뭐 자기네도 뭐 돈 오는 게 충분하지 않지만 이거 가지고 자기 걸로 생각하지 않고 딴 사람한테 나눠주고 섬기고 사역하는 일에 열심을 내겠습니다. Пастор бөлүк кылды, что аябай чоң жыйындар бар. Бирок алардын кылган курмандыгы, миссионердик кызматка кылган курмандыгы менен биздин жыйын кичинекей, ошол мүчөлөр аз болсо дагы алардын курмандыгы менен уже баралар биздин. Ошон үчүн биздин жыйын мисалы өзгөндө жыйын кичинекей деген менен, бирок биз дагы чоң жыйындардагыдай эле башкаларга кызмат кылабыз. 그래, 우리 그 교회는 우주겐 시골에